Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Rise Mzansi has been the most open to talk to various political parties, including Action SA, to bring about a deal. Mo kgasong eno re utlwa fa makoko a Rise Mzansi Good Party le Build One South Africa a isiantse mosika sekhurumelo gore ke ka a kopangwa kgotsa nnyaa. Baagi ba feta 100 ba kwa masepaleng wa Umzimkhulu ba sainile petition e kgatlhanong le kopo ya bail ya motsamaisi wa maloba wa masepala o Zweliphansi Skhosana. Now we're having a innocent protest, and this is what we get. This is what we get. So tell me, who is right and who is wrong? Maemo a re tibetse go senene mo dikarolong tsa Johannesburg morago ga gore baagi ba bolotse ditshupetso ka ga tlhaelo ya metsi. Mothoetso Madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Leki ya bašwa ya ANC ya re puso ya motlhakanelwa e dira gore go nne bokete gore merero ya bašwa ya akarediwe mo lenaneng la puso. Leki ya bašwa ya lekoko le le busang e tsene kgotla kakaretso ya bosetšhaba ya bobedi kwa Kimberley kwa Northern Cape. Rise Mzansi Good Party le Build One South Africa di tswelela go sentshe mosika sekhurumelo ka ga kgonagalo ya go kopangwa ga makoko ano pele ga ditlhopho tsa ngwaga o tlang. Le fa dintlha di santse di sa totobala, bosa itsisitse gore e tla rebola pegelo e kopanetsweng le ba ba ikaeletseng go dumalana le yone mo dibekeng tse di tlang. Ditlhopho tsa bomasepala tse di solofetsweng go tshwarwa ngwaga o tlang ka kgwedi ya Ngwanatsele di solofetse go tlola ditlhase. Ga jaana go na le makoko a le 472 a ikwadiseditseng ditlhopho le IEC. Gareng ga ona ke Rise Mzansi, lekoko la ga Patricia de Lille la Good Party, ga mmogo le la ga Mmusi Maimane la Build One South Africa. Makoko a ka boraro go begwa le mo ditherisanong tsa kgonagalo ya gore a ka leba kwa ditlhophong mmogo. Fa ne a budiwa ka kgonagalo ya Semphato, moeteledipele wa Rise Mzansi o rile. We've been talking to various. That conversation with Action has continued to take place in various guises over time. The only thing I can guarantee you is that Rise Mzansi has been the most open to talk to various political parties, including Action SA, to bring about a deal. It would just be irresponsible to say at this stage where those sensitive conversations with various parties are. But believe me, it will not be a month and you will be released from misery. Afrika Borwa e bone makoko le mantsi ya kopana mme a mangwe a go belaelwang gore a ka kopana ke Action SA le Forum for Service Delivery. Le mororo go ise go tlhape sentle. Lekoko la MK le mopresidente wa maloba Jacob Zuma le la ATM di dirile Semphato pele ga ditlhopho. Ditlhabololo tseno di tshwana le tseo di diragetseng pele ga ditlhopho tsa motsheganong wa 2024 mo makoko a sepolotiki a neng a tlhama Semphato sa makoko mantsi. Kgotlatshekelo ya Johannesburg ya tlholetse baagi ba kwa China ba le supa dingwaga di le 12 kwa kgolegelong. Ba bonwe molato mo ditatofatsong di le 158 go tswa go di le 160 tse di golagantsweng le go gapa ka dikgoka le kgapeletso tiro ya baagi ba kwa Malawi ba le 91. I therefore order that the sentences imposed in respect of counts 1 up to count 159 should run concurrently with the sentence imposed in count number 69. That is the one imposed in respect of human trafficking. Effectively, the accused are sentenced to 20 years imprisonment. And in terms of Section 103, subsection 1 of Act 60 of 2000, I've declared all the accused unfit to possess firearms.
Motho re tswella pele ka dikgang tsa rona. Lelapa la leloko la komiti khuduthamaga ya porofense ya liki ya bašwa ya ANC kwa Limpopo yo a boleilweng ka go thuntsiwa le ikwela patlisiso e tseneletseng. Nkateko Maluleke wa dingwaga di le 32 wa kwa motseng wa Maluleke o boleilwe ka go thuntsiwa gaufi le Klerksdorp kwa North West fa e na le batho ba bangwe ba le barataro ba ne ba lebile kwa Kimberley kwa Northern Cape. Ba lelapa la ga Maluleke ba hutsafaditswe ke loso lwa tshoganyetso la morwa wa bone yo mogolo. Nkateko Maluleka o ne a thuntsiwa mo mosong ka la bobedi. Maluleke yo neng a itsege ka Mboma o ne a romela melaetsa go ba le mmalwa ba masika a gagwe go ba itsisi fa ba tsamaya ka pabalesego mo mosong o. Sejanaga sa bone se ne sa tlhaselwa kwa ntle ga Klerksdorp kwa North West. Ditokololo tse dingwe di falotse ntle le dikgobalo. Ba lelapa la gagwe ba mo kutlobotlhokong. This is very tragic to us. We feel very bad, hardly bad. We cannot compare Mboma with the other guys here, Kamakuleke. Mboma was the only person of his caliber. Liki ya bašwa ya ANC khadile tiragalo eno. I want to say our condolences to the family. We know very well that the young man was coming to a program of the ANC Youth League, an historic NGC in the Northern Cape. He was a committed provincial executive committee member of the ANC Youth League in Limpopo. Ba lelapa la ga Maluleke ba ikuetse gore go diriwe dipatlisiso tse di tseneletseng ka go thuntsiwa ga gagwe. We need the truth. We need maybe SAPS or to do something. Mapodisa a re batlhokomedi ba le babedi ba tshwerwe. The police interviewed the duo, that is the driver and the passenger, and they indicated that they were members of a private security company contracted by Transnet, and that before being involved in an accident, they and their colleagues were chasing a vehicle that was involved in theft of Transnet cables. The two were immediately placed under arrest and the police confiscated the firearms. Babelaelwa ba latofadiwa ka gareng ga tse dingwe polao, maiteko a polao ga mmogo le maiteko a go gapa sejanaga ka dikgoka. Baagi ba feta legolo ba sainile petitione e kgatlhanong le kopo ya beili ya motsamaisi wa pele wa mmasepala wa Umzimkhulu Zweliphansi Skhosana yo a latofadiwang ka polao ya molekgotla wa maloba wa mmasepala o Sindiso Makaka. Balatofadiwa ba bangwe ba le babedi e bong Sibonelo Mieza le Mbulelo Mpofana ba tla tswelela ka tsheko ka diphalane a le malatsi a le marataro kwa kgotlatshekelo kgolo ya Pietermaritzburg. Ms. Skhosana o solofetswe go ikamanya le bone moragonyana. Kgetsi ya legora le le phutlameng la tamo ya moepo wa Taemane wa Jagersfontein e buseditswe morago go fitla kgwedi e tlanye le malatsi a le 22 tebang le dipatlisiso go ya pele. Batho ba le batlhano le ditlamo di le 3 ba ne ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Jagersfontein ka ditatofatso tse di akaretsang polao, tshenyo ya kabomo ya dithoto le go gata ka molao wa boitekanelo le pabalesego. Ke letsatsi fela pele e ba dilemo tse 3 ha esale koduwa ya morafong wa Jagersfontein e ne etsahale. Bao ba qoswang ka bohlaswa bo ka beng bolebisitse ho phatlweng ha letamo la morafong ba hlahelletse lekgotleng la dinyewe la magistrata wa Jagersfontein le neng le tletse tswete. Ba bang ba mahlatsipa ba re qetellong ba tla fumana phomolo. Ba re bophelo ha esale boeba boima go tloa mohlamonene ha kgwedi ya Lwetse e ne e hlola matsatsi a 11 ka selemo sa 2022. E ne le kgetlo la pele re bona difahleho tsa batho bana mme re tshepa hore mmuso le molao di tla re sebeletsa ka bokgabane hore ho be le seo batho bana ba kgonang ho phere ba tle ba lefe. Baqosuwa ba tobane le kgonahalo ya ho kwallwa dilemo tse ka bang tse 15 e bang ba fumanwa ba le molato. Ha nyewe e lebelletswe ho tswela pele ka kgwedi ya Mphalane ho na le nyewe e nngwe ya ditlhapiso e isitsweng lekgotleng le phahameng la dinyewe. Mme nyeweng ena ke moo mahlatsipa a mang mmoho le masepala ba tsekang ditlhapiso. Claim e feta 3 billion ba re lebeletse fela hore re khone go kopana le benchmarks re kopanye ditlhogo re khone go assessa ditshenyegelo tse di costing exposure.
ke malapa a ka ba 90 a ileng a amohela hore morafo o ba ahele matlo a bona mme ba ile ba kena matlong a ngwahola ha malapa a mang a 26 e le ona a isitseng nyewe ya ditlhapiso le gotlelle phameng la dinyewe. Zeno re thabile haholo obane issue ena ya disaster e tlabe e le khoto go tloa ka di 22 tsa October selemong sona sena. So re thabile le hore ntho e tla tlisa understanding e lengwe ka ra community hore na way forward ke eng. Batho ba bararo ba ile ba lahlehelwa ke maphelo a bona nakong ya koduwa ena. Fela hona le ditlaleho tsa hore palo e hodimo ho feta ka moo ho boletsweng ka teng. Ya pele ona le diphoso tse re di fumaneng di etsaetse ka ro case ena mo eleng hore rona ka di investigation tsa rona as a forum and a concerned community members re fumane hore maene o hlokaetse batho ba bahlano ka baka la ketsalo eo. Makgala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC, Jagersfontein. Motwetso re santse re le mmogo. Baitsanape ba re dimmasepala tse dikgolo di tswelela go etelela pele diphetogo mo ikonoming le go baagi. Le fa go ntse jalo, mokwaledi-kakaretso wa World Association of Major Metropolises, Jody Varick, o tsibositse gore tiragatso ya dimmasepala tsa selegae ka dinako dingwe e kgorelediwa ke go tshwaraganela puso ga makoko. Bathati ba bommasepala ba selegae ba lebane le kgatelelo go netefatsa gore go nna le thuso ya matlole jaaka fa dipalopalo tsa batho di tsweletse go oketsega kwa metsesetoropong. Go ya ka mokwaledi-kakaretso wa mokgatlho wa lefatshe wa bommasepala bagolo, fa madi a fela bommasepala ba utlwa manokonoko jaaka fa bathati ba bosetšhaba ba gagamatsa le go thibela thuso ya matlole le mororo bommasepala ba le bantsi ba itlhoka. If you are I don't know, the African Development Bank, or if you are the Saudi Fund for Development, it's so easy just to blame the other side. But I believe now more and more organizations, they are understanding that it's not enough to say this, that capacity is there to deliver in local governance and regional governance. It's their ability to make the money available to them that's lacking. Tona ya matlole mo Gauteng Lebogang Maile a re dipalopalo tse di tsweletseng go oketsega tsa batho mo profenseng ke mokgwele o motona thata go di diriswa. So that's why one of the things we are doing, apart from using our own budget, which is important to utilize effectively, efficiently, and make sure that we don't underspend. It's important to do that, that's one. But two, we're looking at partnership with the private sector because, as I've said, the resources we have are not enough. And the private sector can only invest in public infrastructure and in the public sector if they see that we use resources efficiently. Maile a re diranta di le dibilione di le 16 di beeleditswe monongwaga go tlhabololo ya mafaratlhatlha fa puso ya profense yona e tsweletse go dirisana le bommasepala go tla ka dipholo tse di itumedisang mo morerong o. Maemo a ritibetse go senene mo dikarolong tsa Johannesburg morago ga gore baagi ba bolotse ditshupetso ka ga tlhaelo ya metsi. Maemo a ne a tswile mo taolong kwa Westbury mme mapodisi a thuntsa ka dikolo tsa Rabara go phatlhalatsa badira ditshupetso. Ga ba gare kwa Ebony Park Midrand, baagi ba ba kgwebegileng marapo le bone ba ne ba boloditse ditshupetso kgatlhanong le mathata a metsi. Baagi ba kwa Westbury le metse e mabapi ya Westin le Claremont ba ntse ba itemogela bothata jwa thebolelo ya metsi sebaka sa dibeke. Maikutlo a ne a ile magoletsa gompieno mo baagi ba neng ba parega Field Road le tsela kgolo e golaganyang Johannesburg go ya Soweto le Rudy Port. Ba ne ba paregile ditsela ka matlapa, ditaere tse di tukang le go kgoreletsa kelo ya pharakano. Mme ba ne ba letla fela batlhankedi ba boitekanelo go tswa kwa Rahima Musi Mother and Child Hospital go kgabaganya. Violence happening here every day. People are dying here in the dozens, and you don't see this. But now we're having a innocent protest, and this is what we get. This is what we get. So tell me, who is right and who is wrong? Things will get ugly here.
Because here is gunshots going off here in our township. That police is just standing here doing what? And people just throw now in a stone here. Then we'll see they were shooting at us. Kwa toropong ya Ebony Park, baagi ba re bolela metsi ka fa tlase ga maemo a gagametseng. Mme seo se tlogela malapa a le mantsi a garatlhela go fitlhelela ditlhokego tsa bona tsa motheo. If the police are fast to come shoot us for water, they fast to come shoot us for water. We don't have water for over 3 weeks here. But when our brothers are laying dead in the street, they know where to be found. Puso ya province ya Gauteng ya re e utlwile selelo sa baagi. The Ekenhof pump station, there's some technical problems that we had experienced a few days ago, so the system has to recover. It will take time for it to recover, and it forces us to do throttling to allow the system to recover. Yesterday we had an emergency discussions with the Minister of Water, meeting all our mayors as well as the MECs responsible for this function, so that we can resolve and attend to this matter. Jaaka fa maemo a santse a tsitsipane, baagi ba santse ba ikeme ka lefoko la bona. Molaetsa wa bona o mongwe fela. Fa fela ba ise ba bone metsi, ga go kitla go nna le kagiso. Setlhopha sa Afrika Borwa sa basadi sa cricket se leleditswe masego pele ga metshameko ya sejana sa lefatshe ya ICC e simololang kwa India moragonyana kgwedi eno. Proteas ya basadi fitlheletse metshameko ya sekamakgaolakgang mo ditournamenteng di le 3 tse di fetileng. Mme ga jana setlhopha se ikaeletse go sutlhelela kwa pele kwa India le Sri Lanka. I think the camp we had in Durban, 10-day camp, a bit long, but I asked a lot of things from the girls and they actually responded beautifully. And they also just kind of like gauge where the game is at. Going into Pakistan, it's basically for us to be hitting that final lane on the ground and then make sure that we're ready for the World Cup. Motwetso di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke ya Sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC Lehae. Ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke leboga ke a dumilwe ke le dumedise ba bogedi ko gae a re lebelle maemo a bosa bo segonjo fa re lebella mo karolong ya Free State le karolo ya KwaZulu-Natal go tla nna le masarasarana pula diperesente di le 30 mme bontsi jwa naga bo tla nna le gone go aparelwa ke maru go ya go bophirima jwa naga ka moso le teng fa re lebelela gape mo karolong ya Lobopo go ya go karolong ya Eastern Cape go tla nna le pula diperesente di le 30 bophirima jwa naga le teng go tla nna le pula ya diperesente di le 30 maemo a bosa ba re tsibusa ka diphefo tse di matla mo bogare jwa naga karolo ya Free State le bokone jwa naga re lebelela gape ka moso ba na le gone gore tsibusa ka melelo ya naga mo bogare jwa naga fa re lebelela karolo ya Richards Bay Mbombela le go Bakersford le teng go tla nna le gone go nna le melelo ya naga fa re lebelela di-temperature tsa rona Johannesburg e tla nna le gone go itekanela ka digata di le 13 go a go di le 26 Vereeniging ka digata di le 12 go a go di le 26 mo Limpopo go tla nna le gone go itekanela fa re lebelela bophirima jwa province go tla nna le gone go itekanela go Lephalale ka digata di le 13 go a go di le 34 Belabela le teng go tla nna Mogote ka digata di le 33 lebelela mo Mpumalanga fa re lebelela Carolina ka digata di le 9 go a go di le 29 fa re lebelela Standerton go tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 8 go a go di le 28 KwaZulu-Natal fa re lebelela Vryheid ka digata di le 15 go a go di le 33 Kokstad ka digata di le 14 go a go di le 29 mo Eastern Cape le teng go tla nna le gone go itekanela fa re lebelela Maletswai ka digata di le 12 go a go di le 27 fa re lebelela mo Makhanda ka digata di le 14 go a go di le 22 mo Western Cape bophirima jwa province bo tla nna le masarasarana pula Vredendal ka digata di le 14 go a go di le 21 fa re lebelela mo Mossel Bay ka digata di le 15 go a go di le 20 mo Thapameng mo Northern Cape go tla nna le gone go apoga fa re lebelela mo Kimberley ka digata di le 13 go a go di le 33 fa re lebelela ko Springbok ka digata di le 8 go a go di le 19 mo provinceng ya Free State go tla nna le tlhabo ya letsatsi Bethlehem ka digata di le 11 go a go di le 27 fa re lebelela mo Bloemfontein ka digata di le 14 go a go di le 31 mo Thapameng mo Bokone bophirima le teng mo provinceng go tla
itekanela thata go na le tlhabo ya letsatsi fa re lebelela Schweizereneke ke re gata le 16 go a go di le 31 mo Bloemhof ke re gata le 17 go a go di le 32 fa re lebelela ko Lichtenburg ke re gata le 16 go a go di le 30 Tosca le yone ka nna le gone go itekanela ke re gata le 16 go a go di le 33 mo thapameng mo gaetsho maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.